मैं मुख्यम से तो इंग्लिश इम्पैक्ट न्यूज़ ने राज नोंगथोंबम मनung huna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam butar nokchari ngarang September gi tarik 19 da Asian Age ta irakpa article ama maruina 2015 gi August gi tarik 3 da Government of India amadi NSNIM ani gi marakta sign tawna khiba framework agreement gi settlement lakpa matam da Arunachal Pradesh ta Autonomous Council ani aduga Manipur da Autonomous Council ama constitute tawraba yai habagi wapum pondokre hairiba wapum masiga hairap manna chahi sigi April ki tarik 23 ta the Indian Express tasu Autonomous Territorial Council hairaga handa gisna territorial hai voice yaw kare only Autonomous Council haire mamangi Indian Express ki April 26 ki article asidana Autonomous Naga Territorial Council hai wapum sila ke bni lorena common cultural body ki wapum su yawgi adu handa ki wenadi Arunachal Pradesh ta Autonomous Council ani aduga Manipur da Autonomous Council ama lingbagi wapum se khanaraba yai madugi damakta Arunachal Pradesh amadi Manipur gi stakeholder mayam gadi tanakhigani haibagi wapum di hairi bangarangi article se da phungdor pleri hojik live latest development directly government ge makai digi phungdok pa yadabo koi gi sai gi framework agreement gi magi haidok pa yana da wapum lebni mamang da Minister of State Kiran Rijiju na sovereignty ki matang da wapum khara media ra phungdok matam da kari gi damakta koi gi agreement gi yana bagi wang matab yana basi bridge story buna habi wapum na chingba lebni na government ge site ki directly phungdok pati leiti adu bo koi government ki Minister of Home Affairs ki security ki source ki matung ina hairaga hairi ba article ani si April ki tarik 13 aduga almost thamari matung da September ki tarik 13 ngarang si Autonomous Council link bagi matang da wapum masi lakhibani asumna Autonomous Council ki proposal ama lai basi ki matang da kharane ni matang si Impact News ki studio links in the library basi joining us tonight on Manung Hutna Church leader Ashang Kasar ni hamto Ashang Kasar welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us politician Lian Gangte ni oja Lian Taramokcheri welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us United Committee Manipur UCM ki President Obiri oja Sunil Karam ni oja Sunil Taramokcheri welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan ba question si oja humaki ai first reaction logja gi habatare mamang dosu Autonomous Naga Territorial Council amadi common cultural body across 3 states haibagi wapum na chingba lakhiba lere adu handa kisna Arunachal da Autonomous Council ani adu Manipur da Autonomous Council ama karigi Autonomous Council haibati phajana define tawdra su sumaina article se Europe leri so maina proposal ama lakpase Autonomous Council lakpase na Manipur gi apun bagi saktam da natraga emotional oiba integrity da natraga political integrity da administrative integrity da kalai phauba masina apun ba PBI PWI kari instant reaction when kari thamini oza sangla chege hanbas daki ngarang phongba adu hojiki hangliba question se hoi khoi yamna naina pham ko mathau tai haina lojai adu bo khoina mayamna munna mase study tawgadabadi provoke tawdadana ko fajana khangmina ba phap tamina ba amadi change habadi hojik tok tori bise India government ga NSNIM ni NSNIM sin naga whole ki represent tawro tori bini adu ngarang phontok liba kaino sin interlocutor RN Ravina sumaina leire haibegi adu home ministry diki ko phong libani adu sumaina Autonomous Council ama sumai create tawgani Manipur da su adu Arunachal da ani haina di phondokre whereas adu phondok pase akoina khanga dabadi tok toriba naga gi represent toriba ko represent oina toriba NSNIM na o naga singna si yarabra yadribra ba question amale adu India gi view phongba oiram bisu yai India na adu tawrsu naga na yadaba matam su lakani naga na yade hairadi adu madu da koi ko adu su akoi thamdaba yade aduna unnecessary da masit mai taw hebda mi khrana kaino tawraga asi yaro hebdo id madu gi matam du laktri aduna masi hairi budu India gi kaino proposal oiram ba yai whereas naga na yabra yadabra question ama second da okay gi talk tori bisidi mayam na khang naga gi su naga gi right lebagi talk tawraktana recognize tawraktana ko ceasefire tawdana framework agreement tawraga tawbani Manipur kai ba kai da bagi duna wakhama wa ne ko Nagaland hai basu leijabni na as naga hai basu leijabni na akoina madudi tongana ma chakhre adubu second boy aina haining badi huji Autonomous Council hai bisidi kariumba yanaba makhama da India gi makha da goloina panbane na Constitution ki makha da natra yanaba stock ki process cha libni na yanaba ma purak pa kaino ma thaw ma su tabra maram di uji khoi ki Mizoram da Autonomous Council dum le Assam da so NC Hill da dum le autonomy dum pi aduga khoi Mizoram ki accord haina tobu kan da dum moi su tok tawruga tobu khaktani aduna uji NSN gi su naga gi hairasu
peace process ti chatharibnina solution amadi sik adugi result amadi lakadabani aduna hujik autonomous council haibisida ai wakhanda masidi tongan bo podnati ko tongan bonati autonomous council haibo potu oiradi huji India na phondok liba sidi naga na leiri naga gi mi singda saiti singda Manipur da webe yai kari Arunachal da webe yai moi gi facility khra provision piraga budget khra chaholaga adu gi lomda oina solution je lakadaba male haina khale ana adu gi matang oibanina aidi masi ko thodok na yamna ekoina kaya sira wakhan se koina otherwise ta chatpa matam du tadri haina lowe okay lanna wakhal khalu bagi matam yogri hujik madugi damak to so all stakeholder mayam siga north east maroina Arunachal Pradesh Manipur gi stakeholder mayam siga punna wari sanakine duga council si same the basu dugi matugin ingani habi wapni hujiki one the only proposal gi mong dene laisi sigi sorry matang ujal lian gi so in hangjen gi si instant reaction tar huji pawgi lai latest development ha gedra mamang so April 26 di almost 4 months ki mamang da autonomous naga territorial council lingui wapm se already phongdo ki bale rabni directly phongdo ta batar ga so source ki pawena handa ki so Ministry of Home Affairs ke source ki pawena tole ni directly ministry na natraga men ge jena mana phongdo ko yada bani na asagi agreement do breach tawgini habi wapm dagi kari habi ningi so sida laiba council gi idea sina mayam da hena chamam na thokani khan bra otherwise aham da hairi ba idea si hana understand to mina ba mathok da kham biru kari habi well Raj contending on the issue of a final settlement assay by the central government is a welcome step. Tobadabu, I think we have two perspectives which is in depth to be analyzed. Ahanba makta issue amasida consensus between a central government and the Naga community in the larger context. Ado magi perspective ikoy kitang ado elaborate to batare. Ani subada ngarangi newspaper report ki matung inna it is mentioned very categorically sumaina hai central government is of a view that all the stakeholders should be taken on board before signing the final peace accord with Naga group. This is the two areas where we need to put a trust and focus on it. Nasaigi hangbiriba the instant reaction to the probably it will be too premature for me as an individual to give a very instant reaction positively or negatively. However, hairiba moigi ngarangi newspaper gi reading matung inadi we could smell something which central government is not committed. Central government in natasing na naga gi solution purakpagi khongthang lo ise at what cost and at what moigi manung da kari leibra haiba se ekhoi clearly specific to be the maram asina praja mayam even the Naga communities even to the extent of all Manipur da leriba communities punamak then ngasai Assam gi boiro Arunachal gi boiro mayam se kitang mai masa masa da there would have been a lot of doubt asking a question to themselves ngasai ahan bagi ikhoi sum tanarakpada Naga Territorial Council haiba ma lere pan Naga haiba ma lere ngarang namuka autonomous council asiwai sida central government sina litmus test ama tobra ngasin ama haiba mayam gi reaction loba hayeng nam haiba mayam gi reaction loba hamchin nam hairakpa mayam gi reaction loraga moin consolidate toraga last minute sida asini haiba gi porma moi taning bagi adui agenda ama leibra haiba se ekhoi chingningai yam wang ne khoi leba aduna coming to the fact of the matter ekhoi gi leiriba ngarang ekhoi na newspaper da tab mutung inna creations of two autonomous district council in Arunachal frontal Arunachal Pradesh have aduga amana ekhoi gi Manipur state have adudi nahan ekhoi mamang da ekhoi na debate over the Naga inhabited area khara ama Assam da su sokani Arunachal da su sokani Manipur da su sokani Naga integration haibu kandadi hairiba state ahum sedadi it's well affected. Now, if that ngarangi statement duna Arunachal da autonomous district council ani se
piba yare hairagadi Assam dudi yarabra pidasu yarabra Assam ji area Naga inhabited area the soktadi yarabra aduradi hairiba Arunachal ga Manipur se ikoi se area ani se moin aswai sida karigi amadu thadu amaga aswai sida focus pibra ma aduga han mamangda Arunachal Pradesh asidasu state sida moi autonomy tanaba mafam kharama leire mafam singdodi ngasai gi mon tirap changlang hai sing se moi autonomous PO haiduna demand to khraba leire baneba adudi huji ki potsin achum oire haina so let's presume that this is already taken on board for consideration haina law reseba adudi moi gi dudi hanadi gi demand to khraba potu yare hain accept to yara braba okay to settle the final Naga issue I don't think Naga community will bite the dust aduda moi compromise togni have side ai thajade tobudubu in a good wisdom of the central government they should seriously think on it aduga final accord se sign tawdringe da ngasai gi stakeholders punamak se on board togni ngangnagani haina moina karam haina ngarang nahan se paper sida asiama from home ministry source gi ne hai subject to correction asiwai sida moina contemplate tobo eragadi I don't see this road to the final settlement will be a rough journey. Okay. Rough journey ama oi besu ya haven't matang sida ina oja sunin dasu lakchani ngisi ngarang is categorically amuksu palli se makata na solution si prokma tamda solution si na stakeholder khodimakta Naga and non Naga stakeholder khodimakta loina acceptable oigedabani have you from su yauri plus Naga problem si solve to no solution porna variation ama porna hona bada maduna mok northeast region da agitation ama trigger to loida bani heavy wapum su palli adu amuksu council su lengani habani na so I said adu go on borta am su loina tana geni su habani na kamai yeng music council si leiba yabagi mong da su ubi bra haidi serida stakeholder kon tana ni su hare irang su thon danam hona ni su hare adu stakeholder ko acceptable oina ba su hare adu council si gi matang palpadi mamang da su time and again hanjan hai gives Manipur the any community da autonomy people wapam lagtar gadi maduna state sigi unity and integrity da kai ba lakani have you wapam se mama da kyarak thondo khebale re aduna handa ki matang se madu ki same logic to apply tawni kan bibra kari wapam thamni koina Naga peace process lakoda settlement ama porpagi wapam sida ekoina masida leisi loi ngahole 2015 August om dagi framework agreement se si sign taw gidai di si Naga su dung pura ngawrung ngani lairiba anything lairiba kano koi gi lairiba community mayam su koi lui ngawre okay maram ni kana sanariba play si government of India gi asauba role am laire ba Naga group ta su ko adigi rest lairiba tai ta su community ta su ka role ji sanaba se koi loi ura bane urisina maram markana ekoina lairi si sida community nga kari da magta aikoi misunderstanding thon ga doino kaima peace process ama karigamba peace talk ama taw bai se proof ama mangna na bra proof atai bu mangna na bra proof ama bu kanna na bra ba proof ama bu kanna na ba pi da proof atai bu soni haradi madu peace process kaudori bra framework agreement gi satamil du kamai oiduino ba aduna sigi angle si yeng daragadi proof pudamakta karigi damakta charang na ba poli no even including Naga da su sigi post apprehension leram gane ba tali ba sigi torai sigi karino hai ba sigi ano sigi punamak ai je si punamak se Naga da su tong da ba leiri ba atai community mayam punamak su tong da ba adu gi government of India gi divisive policy yauri ba si divisive policy da mar makanda apprehension la lai se apprehension lai si karna government of India gi RN Ravi interlocutor na pamisu yes leiri ba Naga singi karigumba koi autonomy ma pining ba lei haibasi koi na unaba matan su adum thamak pa lei ba adamai dan adigi pibam si leire adigi mu hairi ba peace talk ki leiri ba magi content mayam se si leak out se national media gi khuthang jida calculated mu Naga sing na kari khalli race community majority maitai sing na kari khalli ga je sida amamu koi gi press de hand out torgana tholokpa mama tawo se akoi mayam thengna greba aduna tholaiba mayam singse koi sum sap thang na sum lakuduna ahama da framework agreement sida kaim yaude still high neba
याउदी दे हायरगा मसिदा सुम अखोगी तोंगान तोंगान बा फोंदो नेशनल मीडिया दा इंटरलोकेटर आरएन रवि नगा सुम फोंदो अखोगी वाफम से लाखाना सिदा व्यू अनि ने बनै नगा दुइसे वानिस करम न हाकाना कनागुम्बा अखोगी यस एनएसएन आईएम की नागा ग्रुप ना तालिबा मोगी पोटसी कईबा पांदम अमा फंगदोरे हाइबदुगी नोंगाइजबा फीलिंग समा मेजॉरिटी कम्युनिटी द लेरिबा अखोई कन लेरिबा इवन अखोगी लुपसिंग सिनाबु मयामना हाइबा पोटी हाइरिबा पोतो प्रॉब्लम दो थोक्त्रिङाइदा थोक्तनबगिदमक्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द परसू तौबा बोकेल अमा ओइबनेबा अद मसी कनगना मसी पुनमंगसे कनागिसु कनो लेतेदि अखोइसु यूसीएमनगा थम्मी पोसे सिना मपम ओरगाना अनवांटेड इंसिडेंट अमा थोक्त्रिङाइदा थोक्तनबा तौको हाइबनेबा कोइन पीरिसे सिदा रोंगली लान लौनिङाइ लेतेबा अदगी नगा ग्रुप सिंगनसु अखोइगी केगमा फाइनेंस सेटलमेंट अमा लांग मतमदा सिगी फिबम सिंग सिना पामदब थौदोक थोक्तनबा दु थोक्तनबा लेजरिदो अखोइगिसु पामदब थौदोक सि थोक्तनबा दमक्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा कन्ना तइसे दैनेबा अदना सिगी सिंगना रइसि साइजे अखोइना एप्रीहेंशन हाइबनिको फ्रेम आर्गुमेंट जाउते लाउरे फरे अखोइसु दिल्ली चतने याम कन्ना हाइबे याबा हाइरोरे थंबा याबा थमुरे अखोइ फुरपुना मंकी इंटरेस्ट दा मणिपुर की इंटरेस्ट दा सुमना कगी सेक्टरेन ओइबा कम्युनिटी की कनोदा अखोइदी अदु लेते पुन्ने हिमिनबगी वाखलोंदोने अन सिगी वाफम सिदाजो अखोइ प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर उनो मतमदसु यस प्राइम मिनिस्टर नसु फाइनल सेटलमेंट अमा तौ रपु मतमददी स्टेक होल्डर ताननी हाइबगी वाफम सिमा दुमक लै होम मिनिस्टर गा हाइनबसु दुमक वाफम सि लै अन लैरगा इकुइ कुइदना डिसेंबर दा थोगिबा थौदो ngasai हाइदो अप्रैल 26 दा हदकी सिदैदा आरएन रविना अखोगी थोलकपदो अदगी ऑटोनोमस नागा टेरिटोरियल काउंसिल सेमगनी अदगी कमन नागा कल्चरल बॉडी सेमगनी कोज ओइबा रूट कोज अनिजी थोलइनेबा अदैदादि हाइरिबा वाफम सिंगसे होजिं ngasi पेपर सिंगदा यावरिबा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अहम अरुणाचल प्रदेश अनि मणिपुर अमा सेमाने हाइजे डेट 26 ता आरएन रविना थोइबा पोतुगा सिमिलर सिमिलर लाए मंदि कनागना हाइजी कनागना करीगुम्बा कर ऑटोनोमी में पिनिंग है सुम तम तमना प्रूफ से पिरे एबा अदुना सिना मरम और कांदनेबा अखोगी मणिपुर की लेरि मियाम अमसु यूसीएमना हाइजरिबा मयाम से ऑटोनोमस काउंसिल सेमबगी वाफम सिमबदी कंसिस्टेंटली अदुमा खाइरी 26 अप्रैल दा कोई इंडियन एक्सप्रेस द फोंग किबादुगा एशियन एस तंगरा फोंग इसिदसु अदुमा खाइरी बनिना अर मरक्तसु कोई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट लाग परसु मदु वाफम दलोइ पन बनिना सो ऐसिदा कंसिस्टेंटली और काउंसिल ऑटोनोमस काउंसिल में पीबसे मरोना स्पेशल पैकेज स्पेशल अटेंशन में कोई डेवलपमेंट के दमकते इकोनॉमिक हेना इंप्रूव तौनु के दमकते पीबने हाइबगी वाफम सुले बनिना अदो इतुदा मणिपुर की कॉन्टेक्स्ट दे मतम दंगा साइगी ऑटोनोमस काउंसिल अमा नागा पॉपुलेशन के दमकते लेरकपदा कदाइ फाउ बकाइनिंगाइ लेबगे ममांग हाइ खिबगुमना एनी सॉर्ट ऑफ autonomy to any community sina koi gi integrity में unity द काय गने हबी वफम सिदा दुम ले बिब्रा autonomy पे तकराइ फाव काय गदे मसी याब्रा याबिदब्रा सिना अदुनि हाइ जंग सागी अखोइ गे दी कनागुम कम्युनिटी अमखता अहेन autonomy पीगे दु सिकरिनो ओके पुनमक्की अखोइना हाइसि एनी कम्युनिटी अमदा अहेन ब शक्ति पीबा को अहेन ब कनो पीबसे मसिदी यादे मरदि कना कना लेमिनरी फुरपुनमक्सि लोइना अखोगी हिमिनरी पुनमक से सिदैदा अमन अहेन ब शक्ति पीरगा अमन गनो तबुदो मदुदी यादे अदुना इक्वल अखोगी लेरिबा डेवलपमेंट इक्वल अखोगी फैसिलिटी से सिगी फंगनबगी दमकता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना सिगी प्लान जे तौबिगदौनेबा अदुना नकनमा इक्वल फैसिलिटी इक्वल कनो हाइतारे को डेवलपमेंट सिगिदा फुरुप अमगी चखटप मानबगी थाकता लेगदबने अदुना अखोइना हुजिक लक्चरी सि हुजिकतसु एप्रेंशन लाइरेसे कनो कना ऑटोनोमी की वाफम सिदा लाइसे स्टेट बाईपास तौबगी वाफम है अखोगी लाकपा अतैतदि स्टेट बाईपास तौबगी वाफम से लाकतारगदि स्टेट विदिन स्टेट की फिबम से लाकतारदि हिंगिनबगी पुंसिरोल दि कायरे डिवाइड तौरेबा अदुना ने अखोइना हाइजरेसे करिगिंबो ऑटोनोमी पिबो मतमदा अखोइ मणिपुर हिमिनबगी अदुमबगी इंटरेस्ट की पोचे अदमक कायरगनी अदुना ने अखोइना एनी सुगुम्बा फुरुब अमदा अहेन ब शक्ति ऑटोनोमी पीबा टेरिटोरियल काउंसिल सेमबजे यादे हाइदरे यूसीएमना हाइजरिसे स्टेट बाईपास तोबिनो स्टेट गवर्नमेंट बाईपास तोबिगनु बाईपास तोब द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द एनी फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट मयाम की अपुन मगी डेवलपमेंट तो हन बिउ अदुगा खरे हेना मथक ताब्रसु अदुमा स्पेशल अटेंशन पीबी हबने अदुबो ngaraंग आर्टिकल से दो मखा थान हाइरिसी नागा की इशू से सोल्यूशन प्रॉब्लम मतमदा
it does not imply that Naga group will not pursue their political demand. Hadi solution la matungda political demands makata na pursue toro haibagi wapum sulaite. Even after the final settlement and signing of the peace accord, Naga group may continue to fight for the political rights. Haibagi wapum lai. Masina kari haning ibno habi wapum duni hadi solution ama lakpa targasu handa ki final accord se sign taunarbo targasu madai tuta loina mo ningba thungaro haibagi mami ma so haibet tabagum tawri ngarangi wapum sida adai tuta sang kari happening sine uji jan su khra panbire ko adong sa ai di ahan ba aina point number pi budo akoina masida kaino tawba yadabo poda ma leire okay uji high ribo phondo liba miyam se side amagi opinion ne ba proposal ne ba is it Naga representative or body is accept ko agree accept proposal se leire ba aduna masidi ai wakhanda ko proposal tawwa Naga gi the real demand di aduna ti ba ko akoina madugi clue koina study paper mayam adum tawrobada ko hoi thong kanglu kha yaba yadaba leiram aduna amane ai individual interest da idi ngangwe ba akoi to the point ko issue nei na bane ba aduna in general da Naga ki moi ki plan Naga ki aims ma khoi ki kaino sidi madu da nate ba aduna ai question di hoje high review adum high one Naga na yadradi ko koina sidi pibya India na Naga na yadradi the same thing adu yawo redi hanna su loi salam ba yai adu Naga gi story su history su right su long story le ba ko maram di akoi Naga 16 point Naga memorandum to the Simon Commission ko adu gumba Naga club haina ko 1905 digi 87 digi ko adu ga kaino prime minister former Jawaharlal Nehru na Kohima the visit lag pa kanda adu ga adugi kaino da Naga gi concept amana akoi si India nati haibani aba jiki kaino se ko madu akoina north east labor mi akoi kanglup singna understanding sa ma serana chakibwa ne aba the senga akoina India da challenge to bo eradi ji Naga gi leader khan haibisi yamna masidi akoi north east ko leiriba koi kanglup mayam gi di point dia ma yawe aba oina kaino demand khak ta chale aba du koina haibdi ji maite ki kaino akoi kanglup khana su akoi Indian oiramde akoi sovereignty leirambani mai merger tawkhibni haiba leiri na adu Naga gi leader khra gi point is very clear their point is very clear okay moi di akoi India nate haibani aba adu itamakta adu gi history amna leire ko adu boza mama gi 26 April da phonga ki article gi matung inadi khogi state sing sigi maruna Assam Arunachal amadi Manipur gi state sing gi boundary da affect togi wakhum sil leroi hana mamang da akogi negotiation lak matam da kahtare without akogi constitution har madu hojekti within the constitution wari sanak pani habi wakum suleri hoy aduna garang gisna makha tarak pasida conclusion da tarak solution se pen udano habi topic re Naga sing nadi yara bra habi wakum aduna yadra ke di makha ta adum political demand to bi yagani habi wakum se garang idum pongdori hoy aduna handa ki settlement sida loina mak janing oido ki mami tayan khan bi bra hojikudi proposal ne budi habi adu hojikti hona kang thok pati hore karigumba after the signing of the peace accord Naga group sina masipian da batara di mako ki political right lai adum they can continue to fight habi wapam yori hoy September ki 19 da go Imphal gi kaino da su phongba ma lei UNHRC United Nations Human Rights Commission da go urged to intervene for bringing lasting solution to Naga issue haina adugi yam chauna leirabne aduna ujiki lakpa wafam sidi ko aina haining bedi point do aikoina masida confusion ama chatbadi madugi point do Naga na yarbra yadabra question ama leire aduna ai so far my knowledge ko ai study dedi moina demand tawribo poto adunati haibani aina haibdi ko aduna madu yadab mande aduna side amagi ni haiba aina point ko second da hoji council sida thamba sida ngja oja Sunil nadi thambire chumi khoi kalup ama kaino hena autonomy piba da ba wakham ama ko adu side adu so haifam tho amarom da adu amarom da khoina mun nei nagada badi adu di ngasi present government or hanagi government na Manipur da paliba government ko center government equal treatment tawribra haiba question se laeba adu na mai right community lebne na madugi akhoi expression demand di piba tabne kuki singjo adu ma da lei ko adu na madu di akhoi na thingba ngambagi pangal leitabra example hoji Thobal ga kainoga Senapati district se population yam khenade example ama pi gya ba yam khenada bani whereas Thobal ki kainoda 10 MLA seat henale Senapati da darukhak ta le ukru adumaina Bishenpur district ko aduna hojik akhoi Manipur da equal
treatment to akhoi kana na su kaina to de haraga 40 ml se valley de lai re hill all pulaga ko 20 ml khak te le adu de si community gi leader to bo eri ba major to ba sin question to bi bra si rectify to bi bra masi balance to hal bra it's a question it's about the question senior ba adu na akhoi na ngang ba de adum chumna go line di uba adu bo hore akhoi se mayam se thabak da analysis to ro pa kan di masi gi mi mayam gi pen da ba yam le ba ai oi na hype se phau mi mayam na phau ri ba se adu mak oji naga sing su ichi na ku ki sing su madu gi sentiment go phau bu le ba si di reality ni oji ai na madu gi not ai na nahan mi amana puthok pa gi le ba okay thobal ga snapti se difference yam le ta bani adu whereas nagaland da hai se mokok chung gi moi district che ase senapati ga ukhur ga yamna mana da bani khena da bani adu nagaland na 15 to kaino 15,000 sida MLA ma thame ba koi Manipur da na ko ching da na 25 30 thame ba tam da na mu 30 40 maya da mu thame ba asi miyam se koi balance to bra hai ba si asi kumba da de koi kok tha da ba mu su targa le ba adu na ma se equal oi ba matam da ngasai gi issue do la roi dra hai nai khale si kumba mayam gi issue se le bani na hojik ti ma gi ko demand si di rightful oi bra okay hai ba gi pot amala ba okay magi political demands sing the rightful oi bra ha gi wakum du leri adu ka kariumba hari ba settlement asida naga solution asida lakatori sida karium pen da targa su naga sing na makata na political fight adum demand to yagani ha si adum photo pudi lere probably so asida ni mamang do su koi boundary da change kem da lero ha bi wakum si hanjan na center ki market di photo ki bale bani na taliba demand siga koi naga aspiration ga ha tare adu ka sonda yarakadori ba settlement siga adu ida khenab gi mami ta adu mali ha bi wakum su ha be photo leri adu hoji ki onadi taseng na thok trip ne ken ha bi hai ba ngam dre du koi community khudum ki magi political right amam dile ha bani on the no prem toloji ke preti antojar ke impact news me ta no Manung Hutna ni 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam Manung Hutna dang si khana jermi ba si ngarang Asian Ace ta yaw gi ba kogin framework agreement si naga framework agreement si na final settlement habadi peace accord oina sign tawno matam da Manipur da autonomous council ama aduga Arunachal Pradesh da autonomous council ani ler pa ya have gi wakum ni adugo hairi ba council hum si constitute tawno horu matam da हारिबा रीजन सिंग असिगी स्टेकहोल्डर खुदिमक का वारी सानखी गनी अदुगा फाइनल सेटलमेंट लाक्ट्रंगे ममांग दसु स्टेकहोल्डर मयाम सिगा वारी सानखी गनी हाइबा वाफम दि फोंगदोई अदुगा स्टेकहोल्डर खुदिमक न याबा सोल्यूशन अमसु पुरकनी हाइबा वाफम सु फोंगदोई लोइना कारिगुम मसिदा पेंदबा तारगदी नागा सिंगना मखाताना मखोगी डिमांड अदुम जथबा कैसु काइदी हाइबा वाफम सु फोंगदोई अदुगा ममांगी अप्रैल की तारीख 29 इंडियन एक्सप्रेस ता फोंगदोकी वाफम दा वी स्टेट की बॉर्डर सिंग दी सोरो हावी वाफम से हंजन हंजन तोंगा तो मदुदगी होरगा तुम हंजन हंजन सेंट्रल लीडर सिंग फोंदोकी बसु लेरे मथंग से ए वजा लियन दलाक चगी वजा कोगी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स की मतांग दा है बतारे मसी की मतांग यावर के बसे कोगी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जुलाई की तारीख 3 लोकसभा में राज्यसभा दा पिकट के बा रिपोर्ट है रिपोर्ट सी ऑन कोगी security situation in northeastern states of India have masida phongpu matamda framework agreement se define tarami the framework agreement was just about the recognition of the uniqueness of Naga history by the government of India and an understanding that inclusive settlement will be within the Indian Federation with due regards to the uniqueness of Naga history haiba wapum sing haiba si magi report to gi haiba report number 213 gi magi section number 3.1.8 is already defined torogale the recognition of uniqueness of Naga history by government of India aduga Indian Federation ki ambit ki manungda ari ngasai gi uniqueness of Naga history dugi matungina kari kari arrangement settlement to buya bage inclusive settlement to buya bage have do khakni haina framework agreement si masere define tori marbuduna hoji framework agreement si yorna bohonu matamda council na singbugi wapum se sum नत्रगा ngasai border affect toroi kogi territorial integrity da sok puler do sum ba council lakpa yai cultural common cultural body na chingba lakpa yai habi wapum na chingba mayam thamai ado ai dutani aduga amchu marakta kariguma pen da batar gi makata na political demand gi fight to dum continue to japa yai habi wapum su ngarang jadong add to salabani na hoji mai ke se korom da sangi ana kamai ubi hoji ki koi solution se lakpa tar ga well will be accepted by all Zohari loina mang accept to bosu oini hari pelo da batar ga su makata na dum demand to buya ni Zohari. Well, the narrative thinking of people's perception as a yamna diversified way. Tobudabu Masai Haibugumna Parliamentary Standing Committee na Ministry of Home Affairs ge Nahange Moige
point matung ina khoi yeng bada asida khoi kitang khoi na Naga history as a yamna unique way haiba amase khoi I think in the larger context khoi mayam sodum to some extent we recognize their whatever long pending history ado aina hujik makhatan thamdringe da aina thamningi ba ase whether New Delhi the central government is committed ado moi se double standard ge divisive policy amase khoi tarang uba phangba amase khoi sum khoi as a common citizen kari su khangdaba layman apau asiwai sida moi gi wakhanon da thought process da striking am ito toriya ba kari gi no hairak paganda ngasa haibado mamang da wahai ama hai ngasi na wahai ama hairakani hayang na wahai ama do honga mani ba siwai sida bi mayam se hekta ngauhan ba aduga final kano mase steps ilo lo ba yada ba amagi tangkak ma de khoi thambi ba se I think New Delhi should not have a double standard aduga amarom da di moin ekhoi se yamna provocative mong da hekta ekhoi se yei khai no hatok no pha no to no hai bagi directly hai da su I think in literal sense adugi picture ma dudi ekhoi uba phangbra hai nei khale ba maram di aphaba santi pamama gadi way back I think 1997 right the peace yes just 1997 the sign down about peace sign down ra pase adu di 1997 the 2018 pause it's a milestone decades ma oira bane ba fadin charkha ba chahi ne ba asida central government matam yi laiba sarkar adu gi concept ta adu wakhan lon da how far North East ki leiriba trouble zone area sida moi gi wakhan lon da yamna ekhoi se Indianize ni ekhoi se amatani ekhoi North East se they cannot be far left behind hujik the Narendra Modi namu ka has North East is a focal point North East has to grow together North East se chawkhat ragadi Indian keno chawkhat po oiroi haibagi wahi yam phajaba de dum haiba adu nakan amadedi chaitheng masi khoi da dum phuraga leba I think it's time for us to wake up and come to you know ekhoi su mi amo oin ekhoi bu treat to haibagi adugi matang adugi situation adu ma lak khrabra hin ei khale aduna nasai gi hairi ba issue maram se khoin aina sum magi narrative se sum yengau pa kan se da aina sing thamning ise central government yam phajena sane hai base uba phangya ba sana base ai nakanamada matam aduda Naga hairapukanda they have co-opted in a very larger perspective Naga government of India hairiba peace sign peace deal peace accord haina lai mathang la upandadi Naga gi pot se yamna chauraba pot se thaido ga amuka NSCN IMN government of India hain amaka pot se yeisile aba adudi NSCN IMD is a rebel group adudi where are the common people of the Naga brethren mogi was a lower roira haiba so asiwai see the central governments in the changsilai ba steps se ekhoi masen do thamdo ase even then within the Naga communities will it be acceptable mogi Naga community manung or will they succumb with the kind of a final states arrangement Naga solution purakani haiba district council the autonomous district council the proposal I have say I don't think most of the Naga community will succumb in that leiriba huji proposal laiba cannot see adu I did moi contemplate subto to raiba one question second question the mugang sai khoi Raj na haibugumna they can still demand further adu lemoi gi legitimacy leiba potu the political karhasra say political rights then legitimate rights to moi adum further to be agani haiba pot ma ase thamiba poting se ekhoi da se amarom hai se radi ekhoi leiriba ekhoi Naga community do my issue gi pot se gi khoi se leiriba te community sing se ekhoi si da kino ama impulsive han ba ekhoi da acta yamna emotional han ba yaba pot ma si sui leiriba ba aina hujik thamning ba point se di leiriba central government state government aduga loin on board logan have so fine that's a very good step
तबदुब एंगोंदा यामना केनो तबसे time and again August 3rd August 2015 dagi ekhoi gi leiriba framework agreement historic signing toba matung sida mayam se erupted oira khare there was a lot of comments and lot of fiasco problems yam la khare asigi manung sida government sina aduga moi interlocutor haitar Aryan Ravina matam da sengdok ding ai holok pasida masu phanyam wara mani haina ai khali central government adum wara mani matam maduda hairak pochina ngasi phausida union minister Kyamarum, BJP leader Kyamarum, even to the extent of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi. Noi ge final settlement lakadoba naga issue sida noi Manipur ge territorial boundary the effect of roy high city clear cut high birameba. Pare territorial boundary do sok tre high ragasu ngasai leiriba moina nakanamada step lower ise asidi territorial boundary in chi soro haibdo khoina nakan madamuk moina thaidok piraga ngasai laiba autonomous haiba pochida mu yeisilak pochidadi asi waisida ekhoi nangagi leiriba community na how far they will accept the kind of proposal or suggestions that central government have already come up for the final stage nakanamada ekhoi mayamna hairiba pochida ekhoi on infring tawi matamada nahan tha khar mamang da article 371A gi maong da phau asida adum explore to haiba phau ya that say moi gi tactics khoi da tham ai bane asi wai sida Raj so sorry ja tactics to matang sida same 213 report parliamentary study committee report ki status of negotiation in Manipur haiba 3.2 yes sida yaw base 3.2.3 sida loisalak pada yaw risi committee sin recommend amak tawi that government should ensure a congruity between the agreement being finalized with the Nagas and the arrangement that may be made for the cookies. Cookie is a muktasu Morina, Kieno Amadi UP of Wari Sanari Basidasu, Kugi Masiki Matang Mogi settlement Lakumatam the Su, Kugi Naga group singer finalized or Guduriba agreement siga, congruent to Eba congruity labor, Mong the Togodabani heavy Wapum Sulai, other cookie Demansu, I'm coming to that point actually. Yeah. Other Somana Autonomous Council Simbaki Wapum Laka. Adudi adu waidane ai nang sai lakchagi hairibado aduna potse hoje leiriba parliament standing committee na piriba moigi point gi matung in oiragadi hayeng amuka kukina sam hairakani hayeng amana sam hairakani adudi khoi state se I think there will be endless loi ban nai da issue se adum pop up torakani aduga sida santi haiba masidi khoi leiroi aina thamning ba point sidi I think judiciously, central government has to come up with a valid, firm decision. Wahai ngang hong daba, aduga piecemeal solution oi daba. Okay. Piragadi taseng na masai na haizari don. Tahi sang abni mo peace, ceasefire torakpa, peace accord sign torakpa, series of procedures se yengok pa kandadi. Pura masise khoi bu yamna neglect oiba dumba pot mase khoi uba phangmanin aduna central government should come up with a holistic approach, holistic solution aduga piecemeal solution amasidi tok pirasunu ta seng na tawge heragadi tawriba chang iba step do with firmness and with dedicate asi tawbiragadi ekhoi wanda adugumbagi doubtness asi pot se thamhandaba oire haina oibagi khoi step ma loba oidre haina oidabi step ma lobagi pot ma de khoi da thambiragadi I think ekhoi se yam momba adugi dark kenoda da thambibadi and this is very unfortunate machen na thaba mapung oiba inclusive oiba holistic oiba solution da lahan biamne dubu solution sina stakeholder khudimakt su yahan gadabani habi opum yaw it should be accepted by all stakeholders aduranga sai adu hair matung dong makata namu kariuma madu da pelo dragadi makata na again demand to bu yani habi wapam se mu sang na panjane isinati ngasai fine ko 2015 ki august ke tarikh hum da sign tamno ki ba framework agreement se ki final settlement lagtore hai si final settlement ogedur ibra natraga first settlement ogedur habi wapam duni ai oja Sunil lak se kari habi ni first settlement or final settlement ada sigi kano sigi am tang aina oja sangi yam khajaba kano ko tang ai kano haitare kano yam ojana thambirak paisida yam nongai ba apum khraso dum ko tab da yam nongai ba haitare ko ada sigi da ojan sai do oje whatever government na
ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯣꯀꯜ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅꯒꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯅꯣ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯅꯣ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯦꯟꯁꯟ ꯑꯃ ꯀꯔꯤꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯥꯏꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯆꯤꯡꯒ ꯇꯝꯒ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯆꯤꯡꯅ ꯁꯣꯊꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯏꯠ ꯏꯁ 100% ꯔꯥꯏꯠ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯃꯥꯗꯤ ꯇꯣꯄꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯞ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯩ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍ꯭ꯋꯥꯠꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯕ ꯃꯃꯥꯡ ꯄꯥꯁ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯂꯦꯗꯔꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯆꯥꯞꯇꯔꯗꯨ ꯌꯥꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯣ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣꯝꯂꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯊꯥꯗꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯀꯩꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯕ ꯈꯣꯠ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯖꯩ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯆꯤꯡꯗ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯍ꯭ꯋꯥꯠꯏꯕ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ 40ꯒ 20ꯒ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯀꯦꯠ 3-4ꯐꯥꯎꯇ MLA ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯐꯪꯉꯣꯏꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯉꯝꯖꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯗ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯃꯥꯏꯀꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯐꯨꯔꯨꯞꯇꯒꯤꯅ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯔꯦꯁꯤꯌꯣ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯉꯒꯀꯣ ꯃꯗꯨ ꯁꯦꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 10 ꯁꯥꯡꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 10 ꯁꯥꯡꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯒ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯆꯤꯡꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯆꯪꯅꯤꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯪꯅꯤꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯅꯩꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯦ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯦꯟꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯥꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯁ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯥꯎ ꯂꯥꯛꯏꯗꯤ ꯌꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯁꯣꯏꯕꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯁꯣꯏꯗꯕꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣꯁꯦ ꯁꯤ ꯂꯣꯠꯅꯔꯔꯣꯏꯗꯧꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯗꯧꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯁꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯗ ꯑꯣꯔ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯧꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯩ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯅꯁꯨ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯁꯨ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯧꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯆꯨꯝꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯧꯖꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨꯃ ꯑꯩ ꯐꯪꯅꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯦꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄꯅ ꯂꯦꯞꯍꯟꯒꯨꯝꯁꯦꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯏꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯈꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯁꯦ ꯀꯣꯛ ꯊꯥꯗꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯔꯁꯨ ꯇꯧꯁꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯖꯥꯠꯁꯤ ꯃꯤꯅ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯂꯦꯞꯍꯟꯒꯨꯝꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯍꯧꯕ ꯀꯣ ꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯝꯈꯛꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯕꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯩꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯥꯔꯁꯅꯤ ꯂꯥꯔꯖꯅꯦꯁꯦ ꯁꯤ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯦꯟꯁꯟꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯣꯛꯍꯜꯂ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤ ꯁꯣꯀꯣꯜ ꯅꯥꯒꯥꯗꯁꯨ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯦꯟꯁꯟ ꯄꯣꯛꯍꯟꯕ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯇꯩꯗꯁꯨ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯗꯁꯨ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯦꯟꯁꯟ ꯄꯣꯛꯍꯟꯕ ꯐꯥꯔꯁ ꯂꯥꯔꯖ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯂꯥꯔꯖ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯏꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯏꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯠꯇ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯂꯥꯔꯖ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯄꯦꯟꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯣ ꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯦꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛꯀꯤ 21 ꯏꯌꯔꯁꯀꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯥꯇꯜ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯗꯤ ꯄꯔꯃꯅꯦꯟ ꯄꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯍꯦꯡ ꯑꯣꯚꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯂꯤꯗꯔ ꯀꯣ NSNIM ꯅ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕ ꯌꯦꯁ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯁꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯨꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅꯥꯏꯕꯔꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NSNIM ꯅ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯅꯥꯒꯥ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯜꯂꯛꯏꯕꯅꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯤꯗ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯨꯝꯊꯪꯅꯔꯤꯕ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯁꯥꯝꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ
parliamentary standing committee report mu yaur khidre ba swai ji ne ba khoina nga sagi ekhoi machine gi marak sida taliba demand si gi matung ida government mi dana sanari play je khoi de masi ekhoi gi pukchen cheng da ba mu ka le de adone ekhoi machine gi marak ta maiti da mu hai ba naga da mu hai ba koki da mu hai ba si gi formula si tawr le ba si formula si aduna aren rabi naga hari mayam ji je ekhoi gi NHN am da naga group ta hai bi ba hairam gani ekhoi ju tai but mana hari mayam je into to loi phung do di yana ga ne ba si po se ekhoi di khange ba mandi naga sing pen da ba majority mai tina pen da ba mayam jing je masi akhoi na khange di arena bina naga da ju soi da na afaba wari buk ta moi hai je koi khange akhoi da tamak da ju afaba tam de ba si gi je akhoi na phada jar ka na si out toru matam da community masen ko yana ni madu ne ba government mi da na ngai ri se ada si gi po si gi lamben ji jingjela ka na ko na ji ki lu rei ba any parliamentary standing committee ki report poiro madu ki report to da yengo yes akhoi ki political demand da mana pamba panda bu gi ma gi tan bu amane ba tobo to bu geographical factor ki topography ki to kana 25% ga ye adu di government of India na study to dre hai mane ba okay che akhoi ki lari ba si 100% ki manung da 8% 92% na hill area ne ba adu ngasai ki 8% ne adu 25% na sina maitei na adu jam fertile oi ba ye si atopa community na taba matamda atopa kano sing na taba matamda maitai sing na ekta koi suppression domination tawbugi pot am khakta leibagi kan aduna 25% ga har poche somda cookie gi da su 25% am putopa naga gi da su 25% ma adagi da koi gi maitai pangan gi 25% ga 100% sana na ba adom da formula je government of India na anno khusem gi Manipur gi geography gi kano se sila abra haisine ba aduna any ngasi gi Live Asian is the P river report ki manung da ju yem bi bo za ko sida apprehension si kamai po ge na center na tawre bi biom jing sai do naga sing na NHN am na hari wapam si ya ri ya dar bra hari marak si da ju akoi na masi to min le bi ya da pot khal le ba si akoi kano ge na te masi anti oi ri na te masi akoi di prevention ne duna sidai da kamai to ge ga na lai ri ba si gi wapam wa gi da China factor pusala e ba okay China na injal la kanda lairiba khoi north east ki natraga Manipur ki kano sing je China factor am ka ministry of Buji report pusileba cd 2001 dagi Manipur miyam na apun bagi saktam kai be yaro ko pun himina ge darni hai riba slogan je supporters to na ba yo ji bu thaina na ba hona matamda sugu maji ji kana kana China ki factor jina mara margana Manipur da lairiba kano mayam jing je NSA pala kana se unconstitutional ore hai ba sugu magi pot na mata na ba report mayam ji samjale ba sigi report pun mang se si study to matam da jo ko ki nagai sin rauk sin so so area ji wang khra leram gani adun aina mo Chinese angle matam ju loshal apni Chinese angle ki matang thorai ojani da quick election gi aham jai oza sang election gi so sida China na yamna kin interest ama ko gi jikta thari ongoing naga peace process da lowri maruina naga and non naga group sing subu provocative statement ama da provoke tong na bagi statement tonu ga damakta look animak sida haidi Chinese keno sina agency sing sina inselli habigi wafum ga supalli masi kadai foba koina lowbiya ba wafum ne lowbiya natraga masi only koi union government na amuka hena koi se confuse oina insen ba wafum ne lobby dori pra kamai yengju Chinese engans mayam na phapta da ba madi ko India gi politics yam na highway aduga India gi kaino je mi sing se center government sing se sincere way de have to di ngasi na khangban nati sidi koi economic way sno ma sno phap da ga da bani everything say have to play to kana na sana bra have to remote to ga dai bra have to khang la ga koi se timing matam tam chan na deal to ga da bani adu instead of that koi na ngasi tori be se ngasi ai khitang su pan gre mu gi kano lak pa kanda insalaga akoina center da go kaino tawgada se akoi machine tawhon na leiba gumba ji mu gi se do sem na tarakani adu policy do akoi stakeholder leaders singna madu phata ba ama change adune I never believe India central government go moi sincere leite adu ngase oja leng na panbi budo naga gi issue se very long go issue more than 6-7 decades it's bending and ceasefire was declared in 1997 go framework agreement 2015 now it is see sumai dum leire ba aduna masidi kana no haibu kanda central government gi sincere oide abdu yam proof oire one adu madu khoi phap taradi we can
sit together something and we can solve the problem within ourselves haibdo aidi hainingi aduna masidi center gi yamna sincere oidaba pod ama leire madu phap tagadabni second point oji China insan basi masi ju yamna jum haifam thokpadi moi ngai politics highway ni sanarak paneba haifam su amu lakpa maramdi wagi north east ki insurgent mayam se hana loina mana tersu ko very si clear way China ga kaino gi natures to bulayaba insurgent mayam se China ga kaino to bo potu di dum uyaba ko senai da khoi naga su naga gi insurgent sing su China ga adum mari leina rami hojik khoi north east insurgent ai mamin di paning de ko khoi adum khange dudi ro de gi ko research analysis wing adu gi report mayam lei aji China gi kaino ga adum leibani maramdi China gi policy sina mu Arunachal se adu Nagaland gi khoi eastern part khara se moi part ne claim toriaba maduna khoi north east gi mi si sida sijinaraga India se kaino submissive to hon ge ba ma pot change ba madugi nejas tu khra ubane na hojiki India na adu da taisalak bane ba no ji oja suni na haibu tarak bane no India na madu kan hojik madugi blame pirak bane na hojiki akhoi masing to na han dore ba hojima haibu do madugi pot na madugi kaino pibadagi akhoi na wana demand tawraba pressure piba se kari unnecessary oithokre haibu pot da lakhre ba se ko chumsu chumba aduga masi moina claim tawbududi aina sena have notice insurgent mayam se China ga khara link le have dudi okay Chinese link le have some likar makadi so many have ni wahum jere pondu Chinese agencies which have very strong connections with northeast insurgent groups operating from Myanmar operating from connections through Myanmar via Myanmar da tawi aduga makoi na provoke tawna bkhoni have wahum jeni so asida ina oja lianta tentak na matam chuplo lore oja da lakchani ngi Chinese connection gi matang sida wahum supali no insurgent group would be able to survive in the region karigumba koi kari NSN IM ka hojik tawnari ba agreement si final settlement lagta argadi Chinese ta China da have tare koi north east India si da insurgent group amata lehoro habagi makoi da akiba ma leibani na masi lehnab ge damakta adum koi se provoke to we habagi Chinese agency na koi se provoke to le habasi ado aturi kari wahum thamini factually what say China always provoke India politically insurgency wise so China will always have a safe game duga moi di safe haven ne because moi ge economy moi ge leri ba trade moi ge leri ba pot put se insurgency groups sing se survive oidraga di moi economy se khara ma di so adobune na adwai da moi di anti India gi pot ma se moi kan sagat bane ba why because in the context of framework agreement I'm coming to that in the context of framework agreement the leri ba issue ase moi di yarim khai leri ba insurgents punama notice the labor say moina aswai da somehow directly or indirectly moi penetrate toraga moi say yarim khai India gi leiriba peaceful atmosphere say moi say destabilize togi haiba say moi gi first concept ni aduna haibugum ni khoina khangbugum na India ge China gi leiriba ekhoi sum yang da my history yang da ekhoi ngon da yamna yenga iba midjang se kana boundary dispute lere adegi political trade war lere adegi di economy trade war pot punmak se khoi sum yang ba kan da kadai do no ma se ekhoi ngon da ta seng na China will always show their keen interest to ensure that they have their okay adu so asida China ga northeast India ga yam connection am lai re hanu ulaga akhoi se he na Chinese rom da akhoi mainstream gi sentiment am so lai dana we are more near to China not to the mainstream India habagi wafam du insen na bo holai honori ba akhoi se loyal oi di habagi wafam du insen lai ibra habagi wafam du chingna ngai oi matam di punoi lore oja sunil thamani male line am da thamiro ko ada nga chagi China gi factor am lai je yes la lo sing gi even naga gi so leader am ma taw da madana moi gi wane ba hujik ta la idi adugi potuna pusala akanda naga praja singi marakta laiba maitai praja akoi gi maitai community aur kuki community gi marakta Chinese factor je pusala akana naga jing naga na pame be issue ji thaina na bhona ba adi majority community gi lairiba adi akoi gi kuki naga akoi gi tariba fru mayam jing je sina pame su Chinese factor ne harga ani mak si tuna na bagi adugi formula da lerakone aduna sigumba pot mayam jing je akoi community puna muna akoi punna khamina bi tangai padu leing an arwai bada sigi khudong chaba apilam kadang tawjauge masi impact ni wezi khutang jida akoi ngasi akoi gi aduna maram or kandani Manipur de himinari pur masen ge marakta akoi
punna himinanabagidamagta apunba solidarity ama oinabagidamagta UCM na sila kanda September tang kunda lamdan masanglenda one day public discourse on 213 public report on parliamentary standing committee of home affairs ki da khanan nai no matanda warep laure October thada rally ma chatpana adu ngasi UCM na miyam da lauthe karigina kanda hairiba rally se kana ga mukpuru kalu om against nate Manipur gi apun bagi ba himinawi punsiron da unity rally ma October ki tang kunthraga mathoida jumja kasan numita Imphal area da rally ma sinba sida lamdam sida kundariba tongan tongan ba simpham sida leiriba punamak amasung punamakna Manipur gi apun bagi solidarity do utpa sida saruk ya biu haibasima ai miyam da apel ma tawsa unity rally ma August kunthra mathoida sindori masida every community Manipur da leiriba khodi mangna acho ba macha khodi mangna yawbi habagi apel dunia to hojik settlement se lakane have ni na settlement se da amuk masir pelo uttaragadi makha tana dumak demand chata ba yagani haibagi wapum lakpasina masi framework agreement gi final settlement oigaduribra natraga ahan ba first settlement oigaduribra habagi yam chawba question amadi leiri on the ngasi wanadi man honi tharamse mata chalo ke ngasi ki tharamse da oja sunil oja lian amadi oja asang limbir kan tharamse ba thawa apikiba abadi mapum phan bidam to oja humbo amukana thaga chokro cheri appreciate your joining masih ngasi ki man honi tharam ngasi ki edition se karam to bibage ko kan bir pe agani ko mail id impactvnews@gmail.com natraga ko Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to birga comment amadi feedback tha bir pe agani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off kurumjari